Vuka udle asidibane ke bazalwane esifundweni sethu lesisha lesihloko sayo sithi the history of the church umlandvo ke welibandla laKristu. Nabe ke utawufundisa ngemlandvo welibandla laKristu kufanele ukuthi phela ucale ekucaleni la cala khona ukuze labazalwane tohamba nabo bete kahle ba-understanda lokuthi kwase kwendeka kuthi kwase kuphindze kwendeka kuthi kwase kuphindze kwendeka kuthi kubete labasala khona. Ngiyabonga ke bazalwane lokho ukuthi niyamthanda simakathe lokho ngishiso yile ndlela benikhuthata ngayo lokho ukuthi vuka udle wethu awuchubeke egameni lika Jesu azathi lomunye hawu sengivuka ulambe. Ngakho ke siyabonga bazalwane le ngidawucala ngakho ke ngidawucala la ekuthenini uliyini lona leli bandla ngidawu-introduce nje ngekuthi liyini libandla. Ndawuqala kanjena ke bantu bethu ngivete indlela letingi-4 letichaza libandla ngekwehlukahlukana. Number 1 kukhona lesithi libandla lesithi ke libandla lendzawo siyalisebenzisa ke leli gama lelo masikhuluma ngelibandla lelisenzaweni nje lethide. Sithi ke libandla lasekuthenini noma ke libandla lasembotsheni noma ke libandla lasemahlangatsha libandla lasesidwala libandla lasemhlatani sisho nje sicukwana sebantu lababhaliwe tincwadzini taleyo ndzawo sebakheke libandla basonza kuleyo ndzawo leyo. Phindze futhi number 2 bantu abakethu siphinde sisebenzise legama lethi libandla uma sisho lihlelo lelithide. Ngake ngibekise nje kanjena singasho ukuthi leli ke libandla lemaweseli. Uyabona ke kusekukhudlwana ke lokusekukhulu nje mbamba ngoba kungagqwala namhlaba wonke. Leli libandla lemabaptist lena libandla lemaswiti libandla lasekatolika libandla lemaluthela mhlaba wonke but nje libandla lelihlelo lelithide bantu abakethu egameni lika Jesu. Number 3 siyasebenzisa leli gama lelibandla uma sifuna ukukhuluma ngenkolo lethide. Ngibekise nje leli libandla lemaKristu libandla lemaKristu leli leli ke libandla lakaShembe libandla labo Muhammad noma libandla lemaSulumane libandla lemaHindu. Siyasebenzisa nelelo gama futhi sisho libandla ke sisho inkolo lethide noma ke hlelo lwenkolo lethide. Kepha kangijampe ke bazalwane ngiye ku number 4 la ngikhuluma khona ngekwekuthi kukhona ke nakulesikubita ukuthi ke libandla la Jesu Kristu libandla la Jesu Kristu universal church. Alisiko visible ngeke ukhone kulikhomba uthi naliya ngeke nemuntu usho ukuthi bani ulilunga lelibandla laKristu ngoba latiwa nguye. Emalunga alo asemabandleni lamaningi lasemhlabeni yena uyati ukuthi lapha kulela bandla la kunelilunga lami lale Universal Church of Christ egameni lika Jesu. LiBhayibheli liyakhuluma ke kakhulu ngaleli bandla laJesu linye nje lona alikho lesibili emalunga alo angumtimba waJesu Kristu bese ke yena uba inhloko yalo njengoba asho baseFesu 4 kusukela verse number 4 kuya ku6 egameni lika Jesu Kristu. Ngilo ke leli gama lakhuluma ngalo Jesu nakathi ngidawulakha libandla lami etikwa lelidwala aze akhulume athi emasango eHadesi angeke alehlula. Khuluma lokho kuMateyu 16 verse 18. Sitake siphawule ke bazana lokuthite lokumbalwa nje lokuthi imphawu taleli bandla laKristu. Ngidawukwenda ke kube ngu4 nako futhi. Number 1 leli bandla leli lesithi libandla laKristu libandla lakhe yena Jesu. Number 1 the church belongs to Christ. uJesu uthi libandla lami futhi linye akasho ukuthi ngitowakha emabandla ami uthi libandla lami nelakhe walithenga ngengadi yakhe onke amalunga alo athethelwe tonotawo ngengadi yakhe ayamlalela futhi ayamlandzela yebazalwane uyabhati yena ngamunye nangamunye amagama abo asetincwadzini letehlukahlukene emasondweni ethu lesithi thina sicabanga ukuthi bangemalunga elibandla laKristu kanti cha
la wakhe abhalwe encwadzini yekuphila atiwa nguye. Akakho umuntu longabahlukanisa bakhethe athi wena usebandleni kule Universal Church of Christ, wena ukho, ngoba atiwa nguye. Number 2, lonya luphawu lwesibili lwaleli bandla laKristu ngilokho ukuthi libandla uqobo lwalo lalabakhethiwe. Ligama ke bazalwane lelithi libandla lithathelwe esiGreekini, ligama lelithi the chosen. Sho le ngifuna ukuthi bazalwane le ndlela abakhethwa ngayo ke ngeke uyi-understande, ngoba uNkulunkulu ubakhetha ngekuthi abamene ekuthenini wonke umuntu lovako aphendvuke abese awuthola insinziso. Bonke nje labavumako bete kuye, bahlukane nesono, bakholwe nguye, bamvumele ke ukuthi ababuse. Uyababita ke ngeligama lelimnanzi lelithi ngulabakhethiwe, the chosen. Bahlukile ke kulabanye abantu, baneluphawu bona, luphawu lwamoya longcwele. Ngikona kakhuluma kubaseFesu 4 verse number 30 athi ningamthabi kuSimoya longcwele lena bekwangayo luphawu. Kanti nabaseFesu 1 verse number 12 ukuchaza lokho ukuthi baneluphawu lwamoya longcwele. Leli khaya la kubo alikho emhlabeni, ikhaya la kubo lisezulwini. Lokho kubhalwe kuFilip 3 verse number 20. Angibeke futhi kwesithathu abantu abakethu kokuthi leli bandla liqobo lakhiwe nguKristu. Ngigcizelele ke number 3, lakhiwe nguKristu. Thina ke bazana siyawakha emabandla kodwa asikhoni kulakha leli laKristu. Thina singamkhipha lomunye umuntu esesingasevani naye ebandleni lethu, simngenise kulelinye noma simkhiphe saliphuma wena hlala phansi, salihlala ebhenchini lesemuva. Kepha ke leli laKristu kude umuntu longangena athi ngiya-excommunicate noma ngiyakukhipha noma ngiyakumisa kwenta ini, ngoba lelo laKristu egameni likaJesu. Bese ke ngiveta ke la ekuthenini number 4, leli bandla ngeke liwe. Jesu wasitawulakha edwaleni, wase uyachubeka wasemasango eHadesi ngeke alehlule. Leli dwala ke bazane lingiJesu, asikho ke lesinye isisekelo lebekungakhiwa kuso leli bandla lakhe ngaphandle kwakhe. 1 Corinthians chapter 3:11 na 1 Peter chapter 2 kusukela verse 4 kuya ku 8. Ngifuna ukunitshela bazalwane konke lokungakakhiwela kulesi sisekelo lesingKristu kuyabhidlika ngaphandle kwaleli bandla laKristu. Ngifuna ke bazalwane bami kuthi ke kusasa ke sitoqala kahle ke sichaze ke nyalo kusunguleka kwalo egameni likaJesu. Asesibusisa ke bazalwane, sidibane nakusasa. Amen.